كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. Qala al-musannifah waradat kalimatu ma'siyatir rasul fil Qur'an fi mawdi'aini fi suratil mujadalah qauluhu ta'ala wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa qauluhu ta'ala fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Jadi kalimat wa ma'siyatir rasul itu ada dua tempat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-8 dan juga ayat ke-9. Jadi kalimat wa ma'siyatir rasul itu hanya ada pada surat Al-Mujadalah. Siapa yang hafal ayat ke-8 dan ayat ke-9? Faiz. Benar. Hah? Yang lain? Siapa yang sudah hafal? Belakang. Kalau punya buku itu, ini dilihat dulu pelajaran sebelum mulai belajar itu. Dilihat dulu, dipersiapkan, nanti ditanya biar lancar. Kemudian waradat kalimatu na'am fil Qur'an fi arba'ati mawadhi. Masyaallah ya, na'am dalam Al-Qur'an cuma ada pada 4 tempat. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Qauluhu subhanahu wa ta'ala qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Wa qauluhu ta'ala qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Qauluhu ta'ala qul na'am wa antum dakhirun. Na'am ada 4 tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Na'am ada 4 tempat dalam Al-Qur'an. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Qul na'am wa antum dakhirun. Kemudian kalimatun fil Qur'an takarrara dzikruha fi ayatin wahidatin 5 marrat atau 5 marrat. Ada satu kalimat dalam Al-Quran yang penyebutannya berulang dalam satu ayat sampai 5 kali. Kalimat apa itu? Yahdi, yaitu kalimat Yahdi. Ada dalam surat Yunus
Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqqi qulillahu yahdi lil haqqi afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba amman la yahdi illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun. Ada qiraah lain enggak? Ustaz Abdurrahman Sari. Qiraah lainnya apa? Yahdi juga. Yihdi. Yahdi yihdi. Ya-nya di kasrah ya? Hafaz yahdi. Yihdi. Oh, ya-nya di kasrah ya? Yihdi. Ammal la yihdi. Masya Allah. Nggak ada yang yahdi. Yihdi ya. Illa ayyuhda. Kemudian kalimatun fil Quran takarrarat fi ayatin wahida asyru marrat. Kalau tadi 5 ya. Ada satu kalimat, satu kata dalam Al-Quran yang berulang dalam satu ayat sampai 10 kali. Satu kata dalam Al-Quran yang berulang dalam satu ayat sampai 10 kali. Hiya qauluhu ta'ala buyut. Qala Allah ta'ala laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihah aw sadiqikum laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtatan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Kalimat buyut ada 10 kali berulang dalam satu ayat ya. Kita masuk pembahasan berikutnya berkaitan dengan adadus sajadat allati dzukirat fil Quran. Bilangan sajadah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam bab ini ya ikhwan, sebenarnya masalah ini masalah dikhilafkan di kalangan para ulama. Ya. Kalau Syekhuna Abdurrahman Al-Adani atau Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, beliau cuma merojikan seingat ana 3 atau 4. Ana agak samar. Kalau enggak 3, 4. Seingat ana yang dirojihkan. Di sini disebutkan 15 sajdatan. Ada 15 sajadah. Yang pertama dalam surat Al-A'raf. Qala ta'ala innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kemudian surat Ar-Ra'd lillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Kemudian surah An-Nahl walillahi yasjudu man fis samawati wa ma fil ard walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian dalam surah Al-Isra wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Kemudian dalam surat Maryam idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Kemudian dalam surat Al-Hajj alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqo 'alaihi al 'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Suratul Hajj qala Allah ta'ala
ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Furqan, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dalam surah An-Naml, ala yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian surat Sajadah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dalam surat Sad, wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Kemudian surat Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'amun. Dalam surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian Al-Insyiqaq, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sehingga ada yang dirojikan oleh Syekh Muqbil, fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sehingga ada satu lagi, enggak 4 ya. Satu lagi anak lupa ya ini. 3 itu 3 terakhir tadi itu. Satunya lagi. Ada hadis, semuanya berdasarkan hadis ya. Wallahu a'lam. Nah ini tadi ini disebutkan. Afwan, anak dalam surat Shad. Shad yang mana Shad? Tadi Shad. Surat yang mana tadi Shad? Itu ya. Wa dhanna Daud. Nah iya. Wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nah, ini yang sebenarnya dirojihkan 4. Karena hadisnya sahih seperti itu. Berdasarkan ini tadi. Wallati sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha 4 sajadat. Dan yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ada 4 tempat saja. Shad, An-Najm, Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Berkaitan dengan ayat sajadah, sujud pada surat sajadah atau ayat sajadah, yang rajih insyaallah taala tidak takbir tapi langsung sujud. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Akar permasalahan adalah hadis yang menyebutkan adanya takbir itu diriwayatkan dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah ibnu Umar al-Umari. Dia ada 2 orang, ada Abdullah bin Umar al-Umari, ada Ubaidullah ibnu Umar al-Umari. Nah, yang thiqah Abdullah, Ubaidullah. Musaghar itu yang thiqah, yang mukabbar dhaif. Wallahu a'lam. Wallahu taala alam shawab. Ya. Adapun yang setelahnya penyebutan burung ya, itu insyaallah nanti pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.